Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. MDC jong sok rengkam konstituensi ba penyak sing siem ha ka arpenyo trek unailar arjar arpho. Ulalum lang ginoi lam snong jong hin reut ligi snong ki bala mikmat. Bandawai ketnat ka koi ka kya jong sor rajala bahkan blino ka PHC bala dep sna thamai hapo maurun keneng dangshan nak liang ka senjuk kin riu dar pasnong kala pelong da ka jinge song kelan mungor ha phalau jong ka PHC kom sibenta ban penbor ka sor rajala bahkan plepat ba no ya ka building pathamai jong ka maurun keneng PHC habai keren bu MDC ba penya sing si emulong bahadien ba ki hindriut ligi dor pasnong ki latmu ban beteng ya ka jinge song kelan mungor saha ka arpu pratrek unailar ajar arpho nak liang jong umar marule kendu yung menteri rang ba ka jelau konrad ki sangma ban pha tuklar lem ha ka bai dei ba kani ure thu ba ka jinglum ya kini ki rang ba snong jong hindriut ligi snong kalong hadien borayo ka jingkular no menteri rang ba ka jela bat bani keren bat ki nak benta ban pinsange no ya ka jing temu jong ki ban pelong ki jinge ki ha ka bai dei ba kani usar snong jong snong marung keneng uba pita lawai la ong ba ka senjuk kindriu dor pasnong kala du jing sini ai sor jela namar ba ka kular balak lai kam simla urlang setia bat ka kam te ke ba penlong yang aku melukal MDC ban wani kendu ban ya pliu jumut ban ya slok bat ki hakani ka singi gumta kalong ba ku mangilai ii kini ki kubor ki balami hakini ki singi baladap hakabedei bat kajing rai jong kini ki rusnong ban ya ki pai ba ban yemi pai ba ban persya ya ka health department ka state government na kamenta kenika jing sateng bat jong ka jing delay abede kenika PHC hang ni pot morin keneng kumban chupen kan mau ho ngam nemben ya ka ni ka jing tmu joki ni ki rusnong ka kalong ka jing shisha ka bala pen bitar ya ki namar ba ngaru ngadan haka meeting ke belalong haka kat arterik ujun mentau senam ya ke bala lum da ke health department lawan dari DHS Dr. Amanwar lawan dari DMHO Dr. Basemot haringkat ke jinga dan lang jongi kum kinomik khmat ke bakan thup yang aku MDC bad UMLA te haka tu ka sengi ringkat bakini ki rusnong nak health department ki lawan ra ka khubor ke ba penkemen le se ki pai ba no rusnong jong ni ka thai ya ke ba kata ke kubur kalong bayakan ni ke PHC on shift no mardoa nak ni ke old building syaka new building ke beladam but kumju ru ban upgrade no ya ke PHC syaka CHC te but ha kata ke jingelang larai ban pendep ya kata ke kam hapo jong Julai hapo jong new benai Julai mentau senam ndrei posi mentala poi August la jan kut benai bat shim la urlong kata ke jing tumu ya ke ba ladep penyarai baladep penbaik lang dam da barok ki nong ilap shnong haringkat kejing dan lang jung ikum ki nong ikmat te kani hi ka ba pen sosi lese ki ndro keligi shnong ringkat ki pai ba shnong namar phi kuman shupai ke jing dan kam jong ka PSC balai ki pai ba ki nong ilap shnong ki smokhai ka ni ka mat namar hang ni po PSC mor keneng kadeka ka area ka shnong ka blahe ba but nakamenta ka jing shakri ka PSC ngi iba kala shakri bon ba ki jing don kam let's say kamtam ka bai de ka pangastom ki khlung ki khna ki long kme ki long yeng ki badok let's say ki briu ki ba duna ka jing yo ki bom yo let's say ban lek shi ki hospital ka khamrem sha sor shilong rekila wan no ta PSC morin keneng ka ba arpat na luar ka wi pa ka jing shakri ka PHC ka le kalong habai de kini ki accident case kini ki accident cases ki ba bunjat namar ba kan ka Shillong bypass road kala don nang ni ka kami nang ni po mor keneng ka poi be sharib hoi bun ki accident cases ki ba let's say jong ki wai pat ki brio ni ki wai pat ki jelar ki banyak kali ki ba kendu aga jingya tekuk kali ki ba mensau ki pangistom steng nanti kani ka PHC ka yo ban syakri te hinrei kumbalong mentapat kamla shu le sitang haka level jong ka PHC ban le kata te namar ba ladan kam ya ka ban
kentip kerdan ke CSC nama le si ke bede bat ka jing don jing em jing kidawai da shinru mla shu ben biang kat ya kanika population ke ba ka jing bun pat naman ka shnong menta kala nang kio kanika jing bun brio te ngin shania be tang hai ti pi si le si kalong ka jing bat kanwan ra ka jing ma le si ba ki badan kam shisha ki jing sumar hang ni po pi si ke jing duna ki doctors jing duna ki staff jing duna habede ka dawai ka dashin kini di babun ki jing te ngang sno ba nakaliang jonga ngawan ban kendu yaki niki ndru tu liki shnong namar kum we niki MDC chairman ru ke HDC bat kumju ru dukhat abo parti NPP baka ka sarkar ta ka ilam na ka NPP nga sumrem melodi ban makin persya le sidiki ba ya ka jing feel ka komtrikam ka health department hang ni po ka constituency jungi te marmar hi nga sokya ka ni menin nga kendu ya chief minister hayin sa jungi ka posting step ang sa subha ben shimkya no damapi ya kanika issue ini ka mat ti po PSC mor kanai yong okay te ngan ai ka assurance kata te namar ta kada ma wan no mentak singi bani kendu bani pen baik bar kisnong ba nakaliang jonga he kum local MDC nga karpat ikinikin rusnong ben pensang ya shwa ya kanika jingi ki la shay singi ka ba kin mi ba ante tengah semua ba kan jaburom shisha ka sarkar tengah wan ben karpat yaki bat hadian bangi yo bani emerging mood yo bani slop te mentap shipang ayo ben phone sha chief minister's office ya ka ba la ai ka appointment la shai shpo baji hayin sa jong chief minister ringkat bangan ni yalam lang ye kini ki hindu mut ki no yalam shnong jong kini ki hindu tuli ki shnong hakani ka dong ka thai jongi bat nakaliang ka jong i chairman jong ni ka sunjuk iba Peter Jilawai ringkat apa ye don lang bat baro ki no yalam shnong hani ka shim ya ka we ka sur ka rai ba sikin kin pesangye shwa tengah ngasno ban ai kublei ya ka jing sno kya ka jongki ka jing shim kya ka jongki habide ni ka kam ya ka bala khat na kan yang chief minister bani kra ba ketika PXC la se ka bala rem ha po ka jalam kalian namar du usnam khat khandai span rebusan lai thu ka gung ka state dispensary te hadu menta arah jarar po ketika patlong ka jika sumar ka aji kermani pa ni kata de ka we ka ba ngasko ban ni ka por bamta di habide begini ka jing ka bagi pe ba ki kendo aktif PSC kalau ngka jing ka ba ngim la su pun batai mar kitip ba pokok kya kadai ka benta ka ba kamat do na benta ki kai baro ag jing im jing pre da ubri ula bunyo ik baro o ru sel da udung juga jing kya ka kam jing kai da udung no ka batai baro ka we yo juga jing kya ka mu yo lo de na kata kata ngim top priority na kalian jing na snong ong ba hadim ngi i ba kani ka jaka ka jing ka area ka jing kadai ka ba jingai si selong ka jingai si juai namar seslong nani kalau ngobalai pinyo kilometer ni sejauh ke 4 kilometer tam tinggi syam jing bagi pa ba habat kendo iko pang storm ni jing per tinggi pa ba juut nang kapor kalong ba kati ke si kamla ban ai chekri ke bebiang namar ki doktor kim jusa kinos kim ai kita ke duti ke bebiang nang ta ki dawai desin ke bebiang nang ta ka cakap kamera kha kam don ke bebiang namar ki nong pang mil female ki tiak lang haju bukha tiak lang haju kan ru kami hap ka ta jiko jing kya jiko wepat di nang ta ka tentang ka kambiang tentang ka light kambiang entah pero kan PXC kambiang but nang ta ong ka PXC ka syakri tangi ki pa iba apo kan konsensi la se kala ka syakri ni pa iba syakri India borok way namar ki yailing ba kan national highway tentang kenduk accident tentang kenduk ka no jingja ka susi cukup itu pero kamu te cakap semar kamu kamla bukan tai problem kamu kapidang borok ting so ong kan ka PXC jingsha ka human la kamu ka de ban sim top priority ka bahak madu ba de ban le ai ban bah ban pung klai mat bun ki doktor dia doi dong sidong nang pa iba nyo jing toy are habade begini ka PXC ngil ong banadu islam ki baladap araja katra i health minister ilawan ban hiar sene ila ai ngi jing kular ba kamu no po ndru banai bari ban upgrade naika syakasi kataru pangor matahadu alzarfo tenang ta kini ki khat atrik ujun alzarfo ka health department ka khot ni ka meeting hate po ka PSC dan ka cindan lang director jong ka health service Dr. Amanwar ki di MHO ki doktor ki staff nang ta don MLA MDC antur la kular la ai ni ka assurance ba la kumno kumot apo na July on shift no ya ka old building sa new building new building dan mar kadon ka new building station din ka PSC new building nang tau transformer on penbiang dong sidong kam te ka jingdom bikan singi kalong ba kalong ka ek bosusi ak history jik bring neutrap namar ngi dan la ka jong ka traditional institution
kaba lai thuk kerpang ngi de constitution gri India ya ka bor ka ikhtiar ker basnong ngi de kita ki no yalam ki bala itu ba jet pai ba ngi de kita ke department ngi de kita ki no yalam ba jet pai ba kaba long kum MLA MDC ber MP harai matang sya thap ai department sarkar te saya ingin kan poy kata ka bor terekam ngi ro basnong saya ingin kata ka buram ka ikhtiar ngi ro basnong tang hai department sarkar tang hai director jong ka hel department ngin sya thap kai ban sya pembit kai life project ba kular kamut khen du thala kamut khamat cepat ba ngi matang ilong tang kun menreu kena cakai ka ba sya thok sya pembit life project te kan ru ka we ngos ba bang hapan pakhat ban ni smart ba yang iki elected representative bala itu ru ba jit ba ngidang sya thok kai tai department sarkar ngos kan ru ngos berperan mi department ka ba lale lendat ingi ka ba kecing kular caka composition te hakane jelang ka ba ngila sim hakipor ka ba bat ki senjuk ci saudara senang borok kalau bangun ya no jing ki ba tinggal ya ka jing sang plan mengor cikin reutli ki drabat senang ki saudara hang tai ti oladap nang tangi i kampan no respond nang tangi la ya du ya ka jing sang plan mengor jing stuk komiti jing drabat senang mor kenang i kamdan ke respond ti hadir ngelarai ba lasai ka singar patrik indan ka public meeting plus ka sit and protest hapok katika surat national highway plus ko PAC rai matangi siyo ka kubor ka bana kali ang sila phone ngamin met ba idon kami keduk kerke ben pembaik ikene kam tengi naduk ke baslang la kransai bangilong ke blokloy bani keren banu na kamenta benwara ke bahakamiat te halor kata kanong rem ni la pentip lang ki asya akan dibuka ki rang bakdong ki sekretari dong ki nong yalam cingin telu ki berbasno bani syong ta perhalangan MDC te hadim ngil ayo jingalang ke bamata EMC la insurance le ba chief minister gel assurance ba entuklar hidal de yakni jing chung ki ba kabade ba tepo ha PC te habade bingil ayo assurance nang chung MDC te nakal yang jingiru da jing ya aplang ki jembut ba ni ki saudar bro bat ki rong ba kalang tu kil ong to ngin sim krai pasang so sipo ni program ki sai bat rai ke ba ar kalong ba ya simenta pengimdan ci sanya su ya ke health department ba du health minister habade bangka bising tai bat ni karai ko bangsi mata kolong ba ya kene ka kam nyai be direct bisenjuk bat ucap minister rengkat UMDC nang ban tolong kene cindawa kata de bang bat ila yo ka phone call mata asran ba ucap minister lasai bu puan ni sipo buji ba kena kali hacing ha cingdo ulasai den pekrek ke memerdam ko jingtho bat bangin yo asran ko kena bat lasai lada kani ke jingkular kal kamla ban urlong kumlai ikut kumlai pembek hadin be kendo chief minister ngatai kan don pati jiki borong kapsu beri keren kabagi happen go against ikini ki MLA MC borok pat ba happen hab iki hakini culture for life bagi happen berat iki nak boru ni happen ya ko bor cepat ba la kam urlong ya oi wek sino posto bakin dan haksu ban long keno smart ko ni kunci jiki kata kata ba nakale jang ko so bersama ko bor memata dengan hakini ko bor semua ban ko play MC bersama ni kam bari kerman ba ikini kam bekerja baik semat bamdon mana belek politics ni kan mangi no senang duduk pas sedang duduk ba nengkong duduk kan sai ba ni keluar bin trelang buat MLA ni keluar bin trelang buat MC na bentar ke jumto ba kata kadika kacing kelut mesim jengi bin trelang buat ke busi kolong ba hadu mata ba ka health department health minister director health pilih politics ni manut kadang ki proben ong kita lagi ong banyak debate face to face baki lek politics ni kam namar bakila kandu thala kila kan kam kai kan kena rit ni dengan semua pun orang kesokar ke depan sim action ya kalian chief minister depan sama ni hal minister baru director balai ukan kam kai ngi kerba senang kita cit upai ba kemudian hal department kan kam kai ngi katangi de bersutu kita tangi dan kesuk sidul balai itu ko buar ngi ada bangin sya ben ngi sya kai tang hai department sokar kene kalau ngi peremcur ya kini kibri ko bersutu ko buat ikhtiar jong section buat nang taru ong tu ai ko buat ini ban ai ko buat lis habala kular melai ai ko buat kim ai ko buat. But next day, July, but Artrik stop one health minister, but MLA Bania, let kular hi social media ada banyak lagi. Hatu katakan dari jilid politics. Haba fian rung hane puak senang, ka you pentip kisar senang. Health minister MLA one hane, haka July ukem petip ingi kinam senang. We let mu tu pun declare bo ong balung bagi social media, but upgrade CC. Namanya satu teng, kaba ingi macam ni, benar. Hatu kala se kata ka PAC, hatu kala se utama MLA, utama minister sukar kami cerita lang supaya baik. Kata ri jikeli bo hek makwa ban bu ya hal department hal minister bu MLA ka por bi ki wan part sop hau Julai kumnu pemduan ki jing le ran banyak light yang ki sadan terus nang krem da pertip ba pen suya lum tang ki unit kongres sung fi ban patai start bu punya isnok ta ni peremcur ki neru ya jing le arsap sung ki dan den kan kata pen bitar ni namar ki le politics naik kata da basai deki au mengin debate face to face ni klong bal kloi pembek tekan dakim de bilek politics naik
mag jing shang selai kini tak kata kim nut ban phone ni kim nut ban cok tin ni bar ki selaran hiru mar ki lak tin ke betul tadi kau tak jing klik lar jaga baca ke bisi ki de ban sim kini borok ki bel angkai bah mat du ketika existing PC kemudian mentah kat bempala ban upgrade mar hadu November ni di smart upgrade kemud kadai ban fully kadai ban function tikna ki staff ki doktor ki ben tikna kan biang kuar ban hangkai tawai disin ki ben biang ki bapun bakhangim ko asu bul asngau pa ki nang phone ni le sai ba ki doktor ki be ingi ban kha klung bamla ban kha tele siban kajiak ni ki chakam tai kata ka de bakhamat do ka existing PC menta ka de ben function fully kat bu pala ban upgrade hadu no ba Desember ka baar kata ka jingkular ya ketika PC si ki de ben orlong nang ta ka light ki balakular kemud di ben buat ben wara atau smart kita di kita kau ingin sampai perhatian bagian page ka guidelines ni ka strength jika PC habis dia butuh kampung jam saya itu kalau ya hilim ba ka benta jangka sarkar namar kumbang ong ba haduk matangi susi ba dingi page ka Indian Public Health Standard lasi ka population ka apa arpo hajar hadu laipo hajar kamut ya kata ka PC dia ben itu no kum kat 24/7 PC naga NRHM kalakan syai kana dia kata kai ipat kata jitmu kan haduk mata kam function kam terekam pembuat temu kesokaran dia ting so ong ba nakaliang ke sarkar ke ben pek ba health sector ke kawai ke benta ba khmat so covid udah giji kayangi covid udah giji kayangi se ke sarkar menta ke di begini ke ba health sector ke ben wanra thamai ke kom perkhat ke kom terekam habro kiliang khnang ba kom kini giji jing jinjar ekonomi supaya ba om tang ni ke than ba ke celah habro